Kisha Sang, Marika, magsugod na ta sa imong module. Ko lami na ra ba kay naihaling, ikapoy na ra ba gyud ko anak. Syaro pag Opo ma, PM send, PM send. Padulong na. Balong libang pata na. Good luck self. Mas tiror pa sa maestra. So atong tun-an karon proceed ta sa parts of the body. Syaro pa og dili na nimo ma-memorize kay since fetus pa ka gitudloan ka na ka ha. So syaro pag yun. Okay, number 1. Unsay English ani? Eyes. Hala, uy, grabe ka bright akong anak. Uy, very proud of you. Okay, number 2. Unsay English ani? Wa na lisod anak, masisiw. Lips. Uy, grabe ka, very good. Uy, Ginoo ko. Unsay English ani? Diyos mio. Ears. Kasayo. Perfect yung kayo kang anak ka. Uy, so last na. Unsay English ani? Pislat. Unsa? Pagtuha to? Unsa English ani? Pislat. Balik-balik pislat lagi, pislat. Nak dili ra ba ko mo respeto og anak? Basin mabutang ka sa Guinness World of Record nga gituo kasi mong inahan. Mas ka pagtarong. Patay. Lami siyang bayhano,